Ki briu hagi por ki baman shwa kim jude kampan blin yela de ban latest yela ka met ka phat ban tip yela ka jong ka kot ka khya baladan ka jingpang jingstom kan suk ban sumar ya ta ka jingpang henrei gene ka panlong ya ki briu ba kim tip ban sumar ha ka por ka babiang ban yo ya ka jingko jingkhya bat bun ki jingpang omla ban pankoj namar ka jing slam ban sumar ka jingpang tuberculosis lene ka baljuti pajba kom ka jingpang TB kede goi ne ka jingpang ka baki bor sarkar ki labu ya jing thumu ba onrat ding khongno yigne ka jingpang hapo usnem arjar arpsan ban pentik naro bagi senong hapo ka jela bat kum juru hapo ka ribaro ka wai kin lai no nagane ka jingpang ka tanat ka koi khya langba ka National Tuberculosis Elimination Program ha ka jing trelang bat ka office jong block development officer jong ka umling CNR di block hanin ka sngi ka ta ha ka lai poltrik ujeleu arhajar arpolai kala penlong ya ka program ban ye kendu ya kinong lam senong jong ki senong ba pher ki bahap apo ka umling CNR di block bat ka tok ane ki paiba hagni ka jing kendu la yo ru ban pensai sekiti kinong lam senong halor ka jing thumu jong sarkar ban rat ding khongno ye kene ka jing pang ka balong nak menta ka bit ka biang bat ka jing baha jong ki paiba ha ka ri barok away hagni ka sngi lawan bani don lang dau Dr. M Mauri ubri state TB officer Dr. E Kalwing ibri district TB officer Ishrimti Agris Wardas naga kanhun Pyramal Foundation ikong rap lang ika nongkling ibri gram sevika jong umling CNR di blog ikong N Tracy Kharkamni ibri state coordinator uba FJ Dingdo ubri DPC jong ka NTEP bat grang basinong jong kisinong baper Di dena terkadau balai ni keren sepanjang jingpang TB kita. Nomor ke impact dan ke burden jong ke jingpang TB kalau hadu kata-kata. Kumba 10 million, palat 10 million kibri jingpang TB man nak senam hak pertei berapa? Ban nak pedang ini 10 million palat iwe nak kasau benda kedai hari ini. Kumba khasau spa kibri kiap hari India man la kasngi na jingpang TB. Pat hastiat jengi Meghalaya ke jingyap ke poi sedu arspa tam hakasisna. Di dena tik ni gedau ni ke sarkari beroi kalau concern bahai ke jingpang. No boleh ba lada ngiap tang Meghalaya ngiap palat arspa sistem nolo kata ke jingpang pat ke yebit hadu kata-kata ngalai ki yen bos dang ukpa ke kebi ki khun par hoi rosi lagon ki kies kun kita bebon bah ti ni sotu ba ke jingpang ke yebit hadu kata-kata ti benta ban eliminate ya ke jingpang kam dade kan ke basu kini ke elimination arajar arfusar ke kata ke elimination kamut menta ki kes hari India pang TB ke insiden kalau ba kidar ke basis pak handai fulai per lakh population kamut naman na kasilak ngidan sispak handai fulai spak handai sangut ke bapang TB Tiang ikimi nanti yang senam arhajar arpusan ban penjuna syaka sau posau per lakh population. Naga sispa handai pulai syaka sau posau man la kasila. Wah, kata ni gawe objektif ke baar pat kalau ba kejingiak benda kalau ba lai posau man la kasila kibayak. Hari India jengi. Di mentara sarkar India lembag ni ka arajar afsan ke kuat berpoi syaka lakum laingun hak sila ibaniya ti kita ke target ke bangi thui lenti mentara banjo mo ti kembo fikir baru bak jingpang TB kene ke jingpang ke ba slam ba ta ki spa snem shua ka snem khat praspa prapuar shua ka snem khat praspa prapuar Kibriu, Kiraikho, Kijerho, Kiring, Kimbam, Bating-ting, Kijerho Snam, Kiyap, Kimbang Pediam. Ladang merah pengaruh, nampak itu. Ikiwi kibakulai penyerak, kinyerap maki ke. Itu katakan ini jemut jadi mitra, donor. Dia kumno pakai nyerap kalau example bila bangai kau arkilo dan lain kilo, bila bangai ke peleng sitri, ini bila bangai ke dut arlita lailita lakum sanspa ruspa juspa shibna te kamut nang pang ba support bi kamut kila ba kong yu shim na yin jonga
lani pila batong isim na ketiga dukan nala asiu mga mana kumana kanu garkom pila banle kumpakalong buta atrai Browei district Meghalaya KDTO kidan account mitra kata ka mitra account kumot ka bank mar kidan kibri kibangi tingin dan kuat ban ai tingin su transfer ke pisah sa ka account sepen ai KDTO kita arrange ban ai kumnu yang kita kijimpang kila ban sam dengan bagi PAC kila ban sam dengan bagi Health and Wellness Center dan kila ban sam dengan bagi Asha kata kebalungok kalong ba hadu minta tanggungan ruk handai persen kibal ai persen na pedeng kinompang TV bangidon pelak lain aja kibal ai persen tang tang tuba 69%. Kani ko puno yang berkas balik ke daw lesi kani ke daw lesi ba bank account kin not 100% concern ru not 100% lesi kinompang kidang patsutu hai yang gijing sisa mo tagadaw ang kerpa tapi mapin sutu ba yang kinompang ba banyo kita gijing rap ngidan kam concern hadian bakil ai concern kemot nila banwa ke jenu menu banyarap EP nanta kani ka mitra aga 500 per bandru ketun da bila ai bank account kin transfer kita gini jingarap di bawah sarkar mentaka ai kemot lengba ka sarkar ke ai ke samspa bat ni uspa sanho lengba kipat ba kin ai kita ka monthly nutritional support kebakala banong di uspa na samspa kan kadai kemudian tentang nutritional support lalu banyarap lagi lalu bandan kejing yate ba nanyarap dan kam pinu kites kibak sarkar kamdan ban ai free bahap tes sebar kumi kita ru pila banlong ki nongerap kumi kita TV champion na balai kini ni pendan kam lagi hak bayarap ban ai jingshai ban ai awareness man pinsu thu iki weipat kibriu kiba dang pang TV hak ni kepor ting ajit katu kani leng la training iki makin leng eye awareness leng kata dia badan kam ti sakoi pa ban tentu jaj lani ban eliminate yang ke TB nyimdan vaksin yang ke smallpox ni penduk nama ngidon vaksin yang ke polio ni penduk nama ngidon vaksin anda yang ke TB nyimdan vaksin kumno ni penduk ni hab prevent ni spread lada way pang TV hayin lada isi ko tu la ban pendek itu di way pat tekan bahawa tentu ni tidak terdaw menta ni asdang yang kata ka prophylactic treatment kemot ke jing ai dawai yada hajing syafi baru sikata daki mentala daki post name ladau kepala lada ke kemi ladau nunu membar hakayen udan yang kejimpang TB kepangikot ka microbiologically confirmed case kata kemut lada ngilalap yu kenyang TB hakatu kekerka le kemut lada ke active case itu gila mentunbit kila ladau nunu hayen udan yang ketu kejimpang yaki kelum gibah po sansnam ni ai dawai yada kata sedang lada post name misra kemudian INS tablet 10 mg per kg berdua. Hadu unru bulan. Kelang itu kelung inum bit ya ketu jimpa. Kata kemudian ai ki kelung. Kapa arbat ni ai yaki nunu badan HIV Jepang A. Nunu badan yang HIV ni INS tablet 300 mg 500 mg per kg berdua. Hadu unru bulan. Kini kejing ayu new INS tablet yang bepang HIV kairap iki hadu 90% bakin num yok pang TB nomor ki baboni ki bayak HIV ndai bayak lagi HIV kiyak nak TB balik kilong kumta nomor ba nunu bri badan yang jingpang HIV kibor sipai hakamet jengu pilak telok hakamet begini kita sipai kibailek persyak yang jingpang tigi bayo HIV kata bor sipai kitrot hadu kata te nata kadau ni yang TB usim kabu ban punyok pang yaki kiyap na kadau ke TB ndai na kadau HIV ti na kadau
Bro HIV ke sisin ba sedang treatment HIV ni airu ya ki dawai da nang tak TB. Tak daw ya TB ki khot ke the most important opportunistic infection ya ke jingpang HIV. Ti kini ya ki general public ru ke da ya tangpang HIV ru ya da. Ti na tak daw minta ke sarkar wanra ya ke elimination ban undu ja ya ke TB minta ke sarkar ke ong Baro ki kontak, baro ki bejan bat unangpang TB, open case kata kamu tu badan yang dipang kerja, baro lagi dia screen, kita dak dan sim yang TB, lada kim dan dia sedang dawai yada. Kata angin sedang, mo, sutrai mentau kepau dan dipang TB, balap kerja badan TB. Minta ki staff ini kinlek kinpek kimi pa himan ki kimi himan ki para berfak betul untuk yang pinpili jerho shit ke weight loss of weight untuk ke night sweating itu pinpili lalu day bamdan AA kila ban sedang bandi dawai ya. Lalu dan pak naki berjerho dia ban test syua. Sisen bamdan kedak kedak kesin dia ban pintikna syua yo kila don ya Jepang TB nang bagi lah sedang bagi dawai berdai ban penjam dai lagi bamdan kita kisit dai bagi dawai da dai tang kata kala ke bala ban prevent nani ban khangla ya ke jing yebet jong gane ke jing pa te bros kata ban yada nidi baik dawai INH tablet ya ki kelung 10 mg per kg body weight pati diramba 5 mg per kg body weight. Henry minta ngila yo sa gidawai thamai. Kata gidawai thamai mengila sedang minta ke mengikut 3HP. 3HP kemot udan artli dawai itu menikong dari INH baal dari rifampicin. Dan wadi yang kini pat kimdi isu pandaksi Henry benar. Kidi sisen si teo nak bentar lai benar. Tang khat ar sendi. Tekilap bagani unidwai wirap ha mabri kikam sotnat bandi matang stin stio kata ru tang lai benar. Dia mentang adang wa kita kita wairu. Dia kini kiba nirap ini ban kundu ja ya kini Jepang. Lem kuntal ni kita lebih kan pak lada kecing bit lamar balai. Wei ubriu bajerho badan Jepang TB. Lada undi dawai. Khat bah ti ni dakadau ni concentrate bah lada ni kwa hi ban eliminate ya TB ni hak yada ya kejing yebet man yada ya kejing yebet pak datang dak bagi di yang gini gidawai yada ya mentahi ni kam concentrate ya kito kiyeng ki badan bapang TB andre nila ban ai kiwe itu mah ya gini giba kemut gitu basyong kaju kiyeng ni khat ki household contact kami kepa ki kuan men para syong kaju kemudian gitu ngikut household contact. Mah, nilai sibu nga sibu hayeng jangan ngapang TB mga. Kemudian open case, kemudian gitu kilok jangan kita ki household contact. Yaki have screen. Ladadan badan simptom have test. Gibamdan have sedang dawai ada. Mendapat gitu ki stapat beteri tengah office. Badan nang man kasi itu kita close contact. Kita ru ada simptom, nani bukan simptom ru, nidai ban ada waya dah iki. Kata kai household contact, close contact. Mo, ladangi suatu bahaya kini bat nidi yang ini gidawai. Menong di datang kata kala mengilak ban manra yang kejing, kini ban eliminate yang ini kejing pang TB. Ngalak patai gimana eliminate kamut eradication. Yang smallpox ngilak eradicate buat mendan su. Ring suatu yang TB ngilak man eradicate marma. Terkadang yang man eliminate. Kata kamut naga sispa handai pulai per lakh population in penhiar syaka saw per lakh population. Nakalai kusau kejinyap per lakh population in penyiap in penpoi syaka lai ngut kibayap per lakh population. Tang menla ay kata kamdai ke besuk hendai ke sarkar minta kalai i ya ke kam badat ba ke bakasnong kale lemba ke covid pandemic
ni ngaro ai kumanong lo kumno ke snong terikam nomor 4 rang ba snong rang secretary snong lane committee snong SEC state ka committee executive committee hi hitip te pidan kan uye snong hitip mano bapang kansa hitip mano bapang TB hitip mano ba yo leprosy hitip ne hitip ba snong lajo ti leng ba jong pi masau tu ba ila banjo ndai lembaga district lembaga DTO lembaga jonga em tani kan jingjap kan wan tang lada at the village level pishim the responsibility ban itrela balai nomor balai semua terenga ngadai rang basno sibu ngati basno jonga don anut papang tibi kemudian teng-teng ngakong executive member ne daladir teng-teng lek ong iki pek habdi dawai kena tentang ni pensutu iki klayo dem bisa sanspa sibnai kita ki belum banir le don em kinong irap iki mitra mo iki kini mitra ladam don la ban kontak iki BTO benwa la nu ban penyo iki ta jingrap ne no beli ba na district ngidon so many buan ba kinong pang ba district na state te na yakren te naga sinong fitip dot ai barakat nama boleh apor bangalong medical officer apor PhD ngatip te apor PhD jonga don kan nomor papang kansa don kan nomor papang TB don kan nomor papang leprosy ngatip ti zaka batip nila kay manira lagi larang intip ka kini bang tua ban ajing sya yepi nama boleh ba kadang kui kepat ba isi sarayu sebatai le kading mu kalau tu habak PM menangani honorable prime minister inaugurate lani launch ya ka PRI Muk Bharat Muk TV kataga pradhan aga panchayat Raj institution Muk TV kabamut at the village level we will eliminate TB kata nang launch Banarasi Obstetric March di lembaga ni ke sarkar ketua ban yatrelang bat kesnong kumno ban penlong kum hati kenal em badan em suka program jong yu kan betul ba man lagi senang de bendan paikana ini man lagi senang de bendan paikana kitu kiba la ban job ningkong kiyo award durang antara deh Swachh Bharat Mission benda ka sarkar pat ketua ong yepi ba kidai menye kun paramaki ban long iga sinong jopi eliminate TB